Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, ti surat nga intay ikan biag ita, ket manipod iti pagayam, a nagpailinged iti nagan a Danica, nga iti agdama ket adda iti Malaysia. Kastoy man ti surat ni Danica. Dear Miss F, ilinged na kumalatan iti nagan a Danica, taga Kagayanak, ngam adda ita ditoy Malaysia. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko apaidrama toy padas ko nga iso ti puon ken makagapo no apay nga addak ita ditoy Malaysia. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Ay, densyo lakay, manganan. Anya nga ti masida bakay. Ay, naglambungak iti ugot ti kamuti kan okra lakay. Nangarami dakmetan iti sa usawan. Bugo nga pinisitak iti kalamanse. Sakto naggalip iti kamatis. So, iti pamigatan tayaw. Na, una yun dahi pa nagsinaay. At indog lang arudan na unag pa eh. Kasanaw ka isumanan ti masida. Kanayon alinambungan natin nga isaw-saw iti bugoong. Di pa'y malanitan ti subil da tao. Una yun ti kastoy. Ay na. Ay kataganos tayo alakay. Saan tayo matabak nang. Agyaman tayo kit di Tanasalon at tayo nga urewan makukwarta tayo. Importante saan tayo matalumangan amangan. Makauman no kastoy akanayon. Agun natun da tao ngam di pa'y makaraman mo't iti naginawa apa nagbiag. Tata, naimbag nga orasyo. Kastama kang kasal di baraw. Anya masapul mau. Kuwa tata, bisita ko man di balasang yo, ani Danica. Na, apay abisitam ko nakasalsalon at mait. O masakit na. Ni tata din siya man. Tiket ko sa wahin kayo umay ko pasyaran. Ay, pasensya kan. Awan ni Danica baraw. Napari di ka bangi-bang nga ilay. Diyan ti ikit na. Kit no nakita ko itay tata. Impakadak pa iti sa sarungkar ko kunkwana ita. Dagulit ka mo si kasalday. Imbaga lang arudan nga awan ni Danica. Ha? Kanuang gayam. Manipod ita isardeng mo nasarsarong karang ti anak ko Gapaw tasan ka kaya para kenkwa na. Siya ko na mismo timang busted ken ka. Aha? Saan ka mo siguro atulang? Nalawag mo siguro tinanggag mo, salde. Unay kayo matantatang. Apay ngayong bagayo ka ni Saldi nga awana kita dito'y balay. Diyan amin kaya't dahi diyan nga umay mangsarsarong karken ka. Anya nga ti masakbayam ken kwa na. Papada mo aman nalon. Kasanon to ti panagbiagyaw into nagasawa kayaon. Nasingpat ni Saldi, tata. Oho, repay singpo na amin asingpo no mabisinan ka may. Oray man kat no baknang namat amin abaknang no konsumisyon kun tumatlaang. Kay kayat kun ati manalon tatang. Nasimsimple pa iti panagbiag. Ken no man bilang da kami ni Saldi ti agkagasat. Sigurado asahanak to nga agbisin iti danana ta nagagatmat. Apay naklon maon.
Saan pa'y tatang? Ay, siguraduam dani ka. Tada kayat ko aparakan ka. Anya? Da kayo tiyag pili para kanyak? Sana balay tapag saya atam ijipilyak parakan ka. Napintas to tiag bali na masakbaya manakaw. San lang a buksit ti mabsog. No di pa'y kapatibul sa dataw. Oh, tata din siya. Mabalin ka dito pamasyaran di balay oh. Umay ko kumapasyaran tayo palasang yun. Ay, Juan Brian. Day talaga yam. Anya oras ka mabalin nga umay ta. Umala, agtulagtan. Umay ka. Nagatap to mo dyan na kayo, tata. Di kag tanag. Siyak ti makaambaw, Brian. Nasayat nga rin mo kasta, tata. Sana naatap ni Danica, Sir Brian. Mabayin la siguro kada kayaw. Gaputa muna abak ng kayaw. Isuan nagasad dyan ako, no kursunadam, sir. Talaga kursunadak dyan mo, tata. Napintas ngamin. Kan nagmayan ti pamagina. Ay, uwan, sir. Ay, siyempre, imala. Isuan napintas di balasang kao. Mayat ti polimika. Diyak kayat day dya, Brian tatang. Nakaperpres ko. Kasla sino akababaknangan. Nakalaslastog. Diyak kayat tikas dya agalat ti lalaki. Muray tada mo ipalastog na. Tinarigat, diagin lalastog ng awa mo paglastog na. Ay basta. Saan ko akayat day dya, Brian Ay, tatang? shh! Sana natangkin ti ulom si ka. Di nakibabayin kini Sir Brian. Umas asidig lang arodan ti swerte. Panawam ki dain. Ay, usarin man ta panunot mo. Tata, Urnusem ket tabagi maun. Sangwam ni Mr. Baknang. Agyaman nagtasinang nagdani ka. Nagpintos ka talaga. ibagamon na niya ti masapol mo. Kasta ganti kat mo ah. Direct to the point. Okay. Kayat ka lang nagdani ka. Ha? Kayat ka na ikalaisan o laki di tamayat ka. Amam, nagano ti babae ngagpapatay ka niya ka. Agam, nagasat ka atas si kati ursunadak. Oh, Ay, opo. Nakaperpres ko talaga dito ya, Brian. Ay, nasurun kon. ada ka di bagbagam ading napintas? Ay, awan, Sir Brian. Kunak, ibagamon na niya tigagaram tani. Ado pa'y ti aramidak. Aklunan na kon. Tapno ikalaysa ka adagos. Bongga ti agbalin na kalaysa ta. Kumusta ti panagsarita ko ni Sir Brian? Naglastog. Panagsasaw na pailang. Sanan ang makapasa kanyak. Ay, jakla kaya tikas diak klasin ti tao, tatang. Kuray na lastog ta damo pagpalastog na kuna manen. Kasya talaga ti kababalin na ah. Jakla maanusan akasasaw iti mabayag tikas diya at tao. Ay, di kag balin amaagsi ka. Sungbatam ki din ni Sir Brian tapno bumak ng kamutain. Mamin ano mo la sumungbat ti wen. Nagado pa reklamo may. Uray awan ti bumakbak ng tatang numakidan na akmat iti nakaperpris ko at tao. Ay, di ka man nagbalin ang mulanglang si kadani ka. Saan anatangkan ti ulom ko na manain? Tatang! Ay, lakay. Madimat ano pilitom kit din dya anak taama ki asawa iti di na kayat. May saka mga bakitan. Din show. Pampanunuto la ti pagsayatan di anak tangam kontraan na manain. Kasanukat maasyanak mat iti anak ta. Ipilit mo matkan ko na ti di na mat kayat. Masursuro ng tumilang nga ayaten ni Brian oray kita. Ambisyoso ka lang amin unay. Uray pati anak mo. Kayat mo nga aramatan tapno laang sumaya at ti panagbiag mo. Ay, saan la para kanya kay da? Ni Danica, ti adada mairanaw na makiasawa ka ni Sir Brian. Utak ti aramatan. Napintas to ti agbalin na masakbayan ti anak ta. No ni Sir Brian ti pakiasawaan na. Saan kat aday dya asal day.
Anya ka diti maipay ko kan ka, tatad din siya. Ay, sir, umutang ako mano dapan nakabalin na. Ta sa kaagtay nakasalda dagak. Tano dya masaka gingga umay alawas kukuan taon din ng saldak tinaga. Iso nga min tinagsaritaan mi, sir. Kasta ka ni tata? Uwan. Kakaisuna atalon ko na jay, sir. Insaldak iday, ta na ospital ti anak kaw. Pawanin at ipagbiyagan may no alaendan. Okay, hindi kagda nagtata. Tatulungan ka. Agpay so, sir. Wen tata, tulungan ka ko naglangaro dan. Uray saan yun abayadan ti ited ko akwartagan ka. Ang amiti may isa kondisyon. Anya kondisyon, sir. Ikalay sak ni Dani kang anak yun. O niya, mayat kayo iti dayta kondisyon ko? Lakay, makabulan ng tinapalabas, manipod inyawid ni Brian ti anak ta. Ngam, di pa'y pimasyar dito'y balay. Wangar road. Ang mamanga no makumikom dalang ka nagiti business ni Brian. Kanya ti amaw, mamang kiidimit no may dagpa siya rin ton malam. Uno inton bigat. Uno kadagiti sumarsaro no paingal daw. Ay, sapay la kumatakas tangagpaiso din siyo. Masigurado ka na saya ti kasasaad ti anak ta iti sidong ni Brian. Awan pagbabawian na tabak ng ni Brian. Magatang na amin akay kayat na. Tani ka, so di no tinagkapam ha? Di mat imbaon na kamapan gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Apay nga itakalaso mang bat. At dalalaki man niya. Ay, agpudno ka! Anay ko, team agad, di mo masmasan, masaksakitanag. Ay, batanak, Brian. Amok ang nagsarak kayo iti day Saldi. Saan kami ang nagsarak ka ni Saldi, Brian? Nagawin ang kadagos, kalpasan ti pa nag-grocery. Di kagkam kamali, Dani ka. Tasaan la day tatilak amam numadok talak ng dalanakin. Dani ka, mangtad ka man iti arak. Darasan! When Brian, mabit lang. Darasan ti agunay! Di ka man agmikki-mikki. Ato yan ti arak ko. Ay, unay abayag mo. Ay, Ay ko, Brian, gusto ko man. Anya launay ti basol ko kan ka. Kanayon nakmat na natong paan kan bugbugan. Damagan pa lang! Malas iti biyag ko. Manipot ididimtang ka, kanayo na ka maabak iti sugal. Iso day tatirumbangkan ka, buisit ka, babae. Awang sir-sirbing na sawa. May sapay man. Austin, Brian! Ay, Kitaan nyo ti bunga ti aramid yun, tatang. ako No didak ko mapinilit idi ang makikalay sa ni Brian. Saan ko magasto'y tinagmanagag? Kakasya ka bugbugbugan ni Brian. Tunggal sumangpet ana abak iti sugal. Ayop day jay ataw. Ay, idarom ko day jay ataw. Ay na, kunakto payasaan ang mapagtalkan day jaya tao. Basol mo ti amen din siya. Basol mao, ambisyoso ka lang amin unay. Ay, anya nga ita tinagbanagan ti anak ta. Ay, agsagsagrap iti kinaambisyoso. Kunam apagsayatan na, ngam saan matapa kay rubuan na gayam. Anak kaw, pakawanan na ka. Diyan mo amu akas to, iti pagbanagan ti amin. Iti amok tagbalin ananam ay ti biyag mo iti sidong ni Brian. Ang saan mo gayam ta demonyo mo day ja tao.
Sinurot nak idi ni Brian iti balay dagiti dadakkel ko. Nagkari adinan ulitan pa iti panangkabkabil na kanyak ngem jakon si Murot a nagawid kenkwana. Imbagak ajak pulos inayat daytoy uray nakikallay saak kenkwana gapu ta nagtungpalak lang idi iti kayat ti amak. Manipod idi tinakmetten sinublianan pay banag a nakaragsakak. Tinulungan nak ti maysa akasinsin ko kat inpagnak dagiti papeles ko. Agliman atawan ko ita ditoy Malaysia. Nadamag ko nga addamoten kadandan na ita ni Brian. Jakmat ni namnama nga iti kaaddak ditoy Malaysia kat agsabat manen ti dalan mi ken ni Saldi. Sigun kenkwana baro pay laeng nga agingga ita gaputa syaklaeng kano ti babae nga inayat na. Miss F, dawatek man ti kapanunutam no anya ti rumbang nga aramidak. Iti may kadwa agundaway agar aramanen ni Saldi. Ket mariknak nga agayatak met kenkwana. Ngem maamakak taamangan no adda ibagat isabali a tao nang runa ket nagkasar kami ken ni Brian. Ditoy ko nagibusan toy surat ko ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Danica. Ken ka pagayam, Danica. Nuti kunam katipan nakiasawa manen, panagkunak kat awan parikot iti dayta. Nakunammet nga adan kadandan na ni Brian. Ken maysa saan mo met nga inayat daytoy. Awan met anak yo. Saan mo apanunutan ti ibaga ti sabali a tao. Ti importante ita ket noan niya ti pagragsakam. Manon atawan asaan kayong agdandan na kani Brian. Manumetten atawan anagsina kayo. Mabalin yon tumetten nga ipagnati annulment tapno makapagkalaysa kayo kani Saldi. Nalabit ada kayo kani Saldi ti agkagasat. Alakastan pagayam Danica ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.